univerzitetu, baš kad sam ja bio, kad došao ovdje da studiram, onda je dekan fakulteta, kad je znao da sam ja iz Jermenije, da je odmah došao i pitao šta mi treba, kako može da mi pomogne. Mislim, taj način da stvarno hoće da ti pomognu i stvarno pomagaju, mislim, na profesionalnom nivou. U isto vrijeme bio sam iznenađen kad na ličnom nivou, to je bilo makar ovdje u Kataloniji, u Barceloni, zatvorenje, znaš. Ljudi nisu baš, teško bilo da stvoriš prijatelje i da ti oni prihvati kao svog čovjeka. The life makes you very busy, that you forget about everything around you. And this is one of the problems that I see in Europe, that is making people very individualistic, because they are so busy in their small details that they cannot see what's happening around them. And you find a few people that are ready to open their eyes and to see what's happening outside the circle of their personal lives. Tu si bolj prepuščen sebi in moraš več za sebe odgovarjati. Ne glede na to, a ti starši pomagajo ali ne, a kako gre ti ali ne. Pri nas pa tudi, če si samostojna, ne, vedno je ta vez močna. Družinska, sorodniki, pol pa še prijatelji. Ja mislim, to su problemi zapadnog razvića. Što više čovjek ima mogućnosti da bude sam, on ostaje sam, mislim. Un poco más de respeto a una persona mayor, que aquí no lo veo y hombre, ves a los pobres viejos que se mueren en los veranos solos en los pisos y ya la gente se da cuenta es porque el cadáver está podrido. O sea. In my country, we value more for others, but in this country, you learn that you should learn that to value first for yourself. E qua la domenica si vede tutti in giro che va a guardare le vetrine, qua è molto consumismo, in Brasile siamo più sociali, siamo più uno per l'altro, se tu hai bisogno di qualcosa sono lì disponibili a farti le cose. We're very much like children in South America. And that culture is what you feel. You feel that everyone is really happy all the time, dancing and being like children, and enjoying everything. And then Europeans are more like, I'd say, the adults of the game. So that they know more about enjoying life through saving money to go on vacation. Sono più generosi italiani. Fai le cose nascosta, un po' che nessuno viene a sapere, ma sono più generosi italiani. Le persone qua non si toccano, non si baciano, non si abbracciano, non si salutano. E questa è la cosa che colpisce di più, che mi ha colpito di più. In Brasile si fermamos, ciao caqueramo, ciao come stai, tutto bene. Già qua in Italia è totalmente diverso. You know, you walk on the street and people just go like, oh my God, and the sun, and they just ignore seeing you. And that doesn't happen in places where you know that it's all about love, you know, like just a nod or hello, that's enough. So the lack of love, the lack of showing love, that's the biggest difference. That's the difference that has caused the most problems within me. Mi ricordo che all'inizio, quando sono arrivato a casa di un amico peruviano qua, siamo andati in un pullman e io guardavo la gente molto felice e voleva dire ciao a qualcuno che mi guardasse, perché era felice di stare qua. E lui subito mi ha detto non dire niente, non salutare nessuno. E io l'ho guardato e gli ho detto perché? E perché se tu saluti qualcuno dentro il pullman penseranno che tu le vuoi chiedere i soldi. Si tu savais ce que j'ai
que mes chagrins sont solitaires. Si tu ne m'avais pas fait faux mot, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. La gente ha tutto, c'è la ricchezza, hanno tutto, però non è felice. Se c'è lo stress, la gente non sorride, anche se una persona ti sorride così non è un sorriso bello, non è naturale, è finto. Et je trouve, malgré tout ce qu'ils n'ont pas la joie de vivre. Peut-être ils ont, mais ils savent bien le cacher. Voilà. C'est ça qui m'a surpris. Parce qu'en voyant tout ce qu'il faut, moi je croyais que les gens ils sont plus gais. Mais non, non. Je vois les gens chez moi, ils sont plus gais, plus heureux, plus en bonne humeur. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de gras. Also, this one I think is different with China. With China, people getting rich, oh, they much more relaxed, nothing to worry. Europe people not. Many rich people also getting stressed. Tanta gente, la maggior parte della gente italiana não são felizes. Il manque un peu l'humaniste. Je ne sais pas si on est trop se faire attraper par les machines, parce que ici vous allez dans les endroits publics, souvent il n'y a qu'une seule personne au guichet, après le reste c'est la machine. Tu arrives là, si tu ne sais pas manipuler les machines, ben, tu finis. Donc il y a plein de choses comme ça qui me choquent un peu, parce qu'il manque peu de gens, un être humain qui doit te renseigner les choses. Même au téléphone, quand vous avez un problème sur votre portable, avant que vous arriviez à résoudre vos problèmes, il y a plein de machines qui vous disent « Tapez tel machin, si vous devez taper ça. » Du coup, vous allez à la banque, vous avez l'argent à la banque. Si l'ordinateur est en panne, vous n'allez pas gagner, même si vous avez des millions à la banque. Ils ne vont pas te donner l'argent, parce que l'ordinateur est en panne. Et moi, j'ai de l'argent là-dedans. L'épicerie, la boutique, il ne va pas me donner... Il ne va pas me donner... Bon, tu n'as pas d'argent, non. Tu ne peux pas mourir de faim au Sénégal, ça, c'est pas possible. Bon, les gens, ils disent que bon, voilà, là-bas, il y a la famine, il y a tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le peu de choses qu'on a, comme ressources, bon, je sais pas, il y a des choses qui ne sont pas exploitées, mais avec le peu de nourriture qu'on a, on le partage avec tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se permettre de venir chez nous, par exemple dans ma maison. Ils ne sont pas invités du tout, ils n'ont pas annoncé qu'ils vont venir. Il a beau venir à n'importe quelle heure, il est bien accueilli, l'heure du repas, il vient, il y a tout le monde qui se pose. On mange tous ensemble, il vient, il mange. Tu peux pas mourir de faim là-bas, c'est impossible. Tu aurais pu chanter cela, toi le frère que je n'aurais jamais. Je suis moi seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici quand tout nous abandonne, on se fabrique une famille.